هیاما نزیکی ده روزانه پنج ریدانین جداین کشتن و خو کشتن لسنور پارێزگەها دهوکی بوینە بابەت و مانشێتین سەرەکین سازیین ڕاگەهاندنێ. Civaknasek jî zêdebûna rîdanan ji bo sedema berdewamiya krîza darayî vedgerîne û neçareseriya krîza darayî jî bi metirsî dibîne li ser civakî. طبعا هلبت آبوریجی کارتکنا که مازنای دمی وقت مرد وی جانی دا جیتن و پیتی وی مرد وی جانی مرد نشد جبه جب کتن لایت دبیشن خزانه دان اندام خزانه دا افج هولت بوهنده بو افتون تراویه چید بیتن لانه زانستی و آبوری ایکش اگرد گرینگه یکو چند قیران آبوری هبیتن هلبت ریدانت یکو خراب ده هبن. دیدن منان کساتی ریدانت کشتنه نف مجتمع ما کردستان دا گلک یوزیده بوی اوجی بهندت زیانیتن جبروی نارامیا درونیش دف مجتمع ما پیدا بود شلانه گنجا بود شلانه گنجا شلانه افراد بیت و گنجی بیت. Divan rîdanan da dûse hebûyne pitir ji kesekî li ser hatiye desteserkirin û li gorîgotina berpirsê ragihandin û peywendiyên polîsên Duhokê tavaya bikerên van rîdanan hatîne desteserkirin û hatîne rewanekirin bo dadgehê. Sertaserê parêzgeha Duhokê her rîdaneka kuştinê çêbû bîtin her cûrekî bîtin ji layê polîsên Duhokê ve hemî qezanahî û her wisa nav parêzgeha Duhokê tawanbar hatîne destserkirin û sebaret egerên wa jî cora û coran kêşên civakî ne, kêşên eşayirî ne, kêşên aborî ne. Kuştina kurekê bi destê Babêl qeza Zaxûyî û xûsutina jinekê li Komelgeha Xankêya ser bi qeza Sêmêlê ve û xwe kuştina gencekê li taxê Kêvila Duhokê û dîtina laşê jineka 34 salî li Nahya Etrûş ku bi çekûçî hatiye kuştin û parçekirina zarûyeka sal û nîvî li gundê Beraşê ya ser bi parêzgeha Duhokê ve zêdebarî borîna nêzîkî mehekê li ser berzebûna zarûyekê 6 salî li qeza Zaxû hemî ev rîdane bi dîtina civaknas û şarezayan metirsîne li ser civakî gel ku egerên wan nehên çareserkirin. Dilşad Hîmû, NRT Duhok.